Hai, nama saya Syah Shazrin, boleh panggil saya Syaz je. Saya dekat My Rasa Nyonya ni part owner and also manager lah. My Rasa Nyonya ni restoran yang fokus pada makanan baba nyonya or peranakan lah. Kita try to be as authentic and as original as we can dalam kita punya masakan and presentation. Kita ni dekat Aeon Equine, orang yang berdekatan dengan Sedang, Puncak Jalil, Bukit Jalil, Puchong. So you can come on over and try. Kita fokus like I said pada makanan nyonya pada harga yang berpatutan dan selesa. Kita ada set makanan serendah RM9.90 pada waktu lunch, and set sepanjang hari serendah RM13.90, dua lauk serendah RM12.9. So saya boleh tunjuk macam dekat sini kita ada set A. Ni kita panggil set A untuk kita punya rice set. Kita ada ayam cili garam dengan kita punya kondimen 2, acar and keropok. So ini semua set nasi kita akan dapat lah benda ni. Ini akan stay. So satu nasi, satu daging, you boleh pilih. So macam ni ayam cili garam, ini panggil set A, RM13.90. You tambah satu air, tambah RM2. Okay. And then the next one, kita ada juga AB. Kita panggil ni set nasi AB. So macam lauk ni, kita dekat sini ada satu udang, satu sayur. Yang ni yang sama macam saya cakap tadi. So this is RM17.90 saja. You boleh pilih daripada 20 jenis lauk lah. And then next kita ada AA, which is actually A is kita punya daging lah. Daging, udang, ikan, kita panggil A. So ini dua, ni segmu. Okay, segmu daging kita, ayam ponte which is our crowd's favourite. Ini is RM22.90. So next one kita ada BB. BB is dua sayur. For all our vegetable lovers out there, you are not forgotten. Kita ada dua sayur macam dekat sini. Kita ada bendi kukus, kita letak sambal belacan, okay, and also kalau ikan masin. So don't think sambal belacan is just Malay. Dalam masakan nyonya pun ada sambal belacan. So this one is quite cheap. It's RM12.90 and quite affordable lah. So come on over and try at My Rasa Nyonya. Sebenarnya saya dengan kawan saya ni memang tak ada background masakan profesional or F&B langsung pun. Saya ni background banking. Tiba-tiba lepas COVID hari tu, my friend ni ajak buka kedai makan. So saya pun memang minat nak buka bisnes sendiri for quite a while already. Saya as a Malay pun nak cubalah, try a business, as it's not something that we normally do. So we decided to try lah because my friend ajak buka restoran sama-sama. Partner I ni kawan baik dari zaman sekolah lagi. Kita ni berkawan dari umur 14. Time high school dari kelas yang sama. Kita memang hang out dari dulu sampai sekarang lah. So then dia ajak buat bisnes kan. So I tengok muka dia hari-hari lah sekarang daripada umur 14 sampai sekarang. So my partner ni, he is Chinese. Dia memang ada darah baba nyonya or peranakan. So 90% of the recipe come from his side of the family, and maybe 10 to 15% je yang datang dari family I. Tapi of course kita ubah semua makanan dan minuman kita to make sure that it come from halal source. Sebab saya pun Melayu Islam kan. So kita must make sure all these things are adhered to lah. So I think the video also is quite long, dah panjang sangat. So why not we see you again in part 2, alright? Okay, see you again.